Pred leti je Passat dobil kupejevsko varianto z imenom Passat CC. Nato so tega preoblikovali v svoj model z oznako CC, zdaj je na vrsti Arteon. Passat does cover a quite big variety of different customers in the business segment. But then again, for the executive level, we believe that Arteon is, just another bit on top of it. It's a big car, more wheelbase, also a lot of seating comfort in the second seat row, and a very classy appearance. Yeah, so it's just a little bit more than Passat. A Volkswagen ima z menedžerskimi avtomobili zgodbo, ki se je spominjajo z mešanimi občutki. Phaeton, za katerega so v Dresdnu zgradili celo stekleno manufakturo, je neslavno zaključil svojo prodajno pot in še ni jasno, kdaj in če se bo sploh kdaj vrnil. Arteon je torej za zdaj v Evropi najimenitnejši model. A tokrat se nagovarjanja menedžerjev z avtomobilom ljudskega porekla Volkswagen loteva na bolj premišljen način, z obliko Audi A7, a brez njegovih slabosti. Car park managers today, they do spend a lot of attention to the cost of ownership. And this is also what we believe can be our advantage for the Arteon, because it will definitely have a better price value or value for money than some of our premium competitors. We believe that we're exactly targeting those customers who want to be taken seriously. They don't want to arouse any type of negative implication with their car brand. They don't want to be too loud, but still classy in the same moment. Volkswagen še posebej izpostavlja tudi Arteonovo praktičnost. You have the appearance of a coupe, you have a very sleek silhouette, you have the frameless side windows, but on the other hand you also have the top-mounted rear hatch, which adds that certain bit of everyday usability that you need to use it as a company car as well. Z vidika motorjev in voznih lastnosti je Arteon seveda top verzija že znanih Volkswagenov. Res da ponuja tudi racionalni 1,5-litrski bencinski turbomotor, a v avto take sorte seveda sodijo najmočnejši motorji, menjalniki in 4-kolesni pogon. Pri tem bi predlagali, da se ne zaženete in brez premisleka odločite za popularni dizelski motor. Na predstavitvi smo namreč preizkusili tudi 206 kW močan biturbo bencinski motor in njegova poraba je bila komaj za dobrega pol litra višja od dizelskega motorja, s tem, da je vožnja občutno prijetnejša. Konkretno to pomeni, da smo dosegli porabo 7,5 litrov, s tem, da smo aktivni tempomat nastavili na kar maksimalnih 210 km/h. Te smo seveda na nemški avtocesti tudi zlahka dosegli, a naravnost revolucionarno je tudi to, da smo imeli to hitrost vključeno tudi potem, ko smo zapeljali dol z avtoceste, na podeželske ceste in v naselje. Arteon je namreč vožnjo samodejno prilagajal hitrostnim omejitvam. The predictive ACC, where the system can also read traffic signs and it uses map data to decelerate when there is a speed limit or when there is a road crossing or something like that. So this is a big win in comfort for the driver. Pri izvozu z avtoceste v ostrih zavojih in pred križišči je torej Arteon samodejno znižal hitrost. Tudi v conah 30 smo bili z 200 km/h na tempomatu povsem varni pred kaznijo. Ne zmore pa še ustaviti pred rdečo lučjo. Tudi ne zna preveriti, ali je recimo na desni vse frej. Znano ime, a revolucionarne izboljšave pa nosi tudi tako imenovani emergency assist. If you have a heart attack or any kind of incident, when you're not able to drive the car as it's necessary, then the old system would just brake in its lanes. So the new system will not only stop in its own lane, but it will change the lane to the right side in order to stop at a safer position, not in the fast lane, but in a slower lane.